Živijo, dobrodošli na koči pod Bogatinom. Tukaj sem na novo leto postala oskrbnica, jaz sem Nina Vanita Hočevar in ste vedno dobrodošli. Pri nas kuhamo izredno dobro hrano, vse je brez moke in brez vegete. Sicer pa imamo tukaj okoli nas so izredno dobre točke do Krnskega jezera, je le 2,5 uri, potem do Triglavskih jezer je tudi 2,5 uri. Lahko greste okoli do planine Govnjač ali pa tja gor do Lepe Komne. Koča ponuja ful dober mir, taka domača je, vsi smo nekako prijatelji. Z mano je tudi sodelavec Igor Kafol, ki skrbi, da je hiša vedno urejena. Imamo sobe za enega, za dva, za 4, za 5, za 6 in skupna ležišča, kjer je prostora za 13 oseb. Tu je soba za 6 oseb. Vse sobe sproti prezračamo, vidite, da so lepo urejene, čiste. Ne vem, tukaj lahko prijeste z druščino ali pa z družino. Ja, vsi, ko pridejo k nam, rečejo, da imamo ful čiste WC-je in na to smo zelo ponosni. No, tukaj pa naša jedilnica, kjer postrežemo gostom našo prečudovito hrano. Kadar dežuje ali pa v bolj mrzlih popoldnevih zakuramo takole peč, da se potem ljudje lahko crtajo in posušijo svoje cunje mokre. Tu so bogatinski štruklji, njihova posebnost je, da so samo z gresom in skuto. In zdaj trenutno po okusu vodijo tile z limono in peteršiljem. Drugače imamo pa še pehtranove in navadne. Ja, obiskovalci tam uživajo v okusih. In potem jih vedno vprašam, kateri so najboljši in rečejo limonini s peteršiljem. Ja, večina gostov izbere jajca z ocvirki za zajtrk, da dobijo potem moč za hojo naprej. Drugače pa imamo tudi en poseben izziv, postavljamo rekorde in sicer koliko časa rabite od te klopce do Turških vratc. Tu pa običajno poteka zvečer in ko pridejo ljudje do vrha Turških vratc, dvignejo roke visoko in potem jaz ustavim štoparco in rezultat zapišemo. Vsakemu udeležencu ponujamo topel čaj in ene borovničke. Vsi ostali pa tukaj dol ponavadi zelo aktivno ploskamo in navijamo, ker je tak dober eho, da se sliši vse do vrha. 6:32, odličen rezultat za Nizozemca, je lih kar rekla žena, ker imajo samo ravno. Zdaj pa grem pripraviti čaj pa borovničke za nagrado. It goes so steep that you don't come into the rhythm from really running, so it's more like fighting. It's fighting. But you did it great. It's very nice. Yeah, it's good to do. Here is something to get your energy back. Excellent. Thanks a lot. So which one do I take first? I don't know. It's up to you. All right. Congratulations. I'm gonna cook further on. Thank you. Thank you very much. Proost. Knjiga vtisov. This house has amazing atmosphere. Both Vanita and Igor are so kind and helpful in any way possible. Thank you for making my holiday so relaxed and joyful. Food is excellent, especially vegetarian dishes. And I am so happy to try Slovenian chocolate instead Milka. See you again soon. Pa še eno slovensko. Bolj prijazno osebje kot v drugih kočah sobe, bolj udobni človeški pogoji in dobra hrana.